nanglilo nanglitang lilo Karbi risonim so arongaje nanglitang lilo Ningkan tharu krisir kebra troksi kebra pli aningkan pen katalon kapang ceng pining ningkan suri hinira krisir keb aningkan an pli kebra po ang deng nang pleng tanglo Karbi akhe phur kimolo alira cham kedonai lapen kethenai arongaje hello Karbi risinu so arongaje Wapet non somindar arat doan CDP kok lagi gicing thang lepen alira cham piduno nang pli kebra phong deng Karbi risonim so arongaje along Card news bitu hin pen sangkur arat doana phanta Likebra phong deng Karbi risonim so arongaje hirjumi lepena kardom pajirik Cardon Karbi Anglong Mukhyamantri Krishi Sa Sujuli Yojana Kepangcheng Bangsuri Sira Bangpharo Pho Aphan Dihin Kera KCS Baithalang So Aterang Athare Samiatum Taralang So Karbi Risunim So Arongajelo Nang Kepangnu Chinthong Amri Karbi Lo Charli Aso Tumpen HSLC Asarlang Ketok Dun Ariso Jang Tumpan Hirjume Kipidun Kardom Karbi Prime Tanong Pen Edi Birta Than Bang Thare Harmony Be Nun Birtang Tan Pen RG Karbi Anglong Along Ta Thang Thang Krepli RD Mukhya Mantri Krishi Sa Sujuli Yojana Pangcheng Si Bangsuri Sira Bangpharo Pho Chutiki Rarapan Sikasuri Pho Pho Atangka Dinakera Pajirpon Assam Mere Hing Mate Power Minister Topon Kumar Pensi Lasokera Pajir Karbi Anglong Autonomous Council ke Paro Katiki Mate Agriculture Sai Campaign Dipu Joy Singh Duloi Auditorium Hall Along Thang Thang Krepli Arni Mukhya Mantri Krishi Sa Sujuli Yojana Pen Bangsuri Sira Bangpharo Pho Chutiki Abang Putin Aphan Sikasuri Pho Pho Dinakera Pajir Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Long Hangchi Pahimpu Amailong Assam Power Minister Topon Kumar Gogoi Nang Chitong Dunsi Jutiki Ararapan Dinakera Pajir Lapen Lak Phokebrai Si Ararapan Sikai Si Ador Pen Sang Piji Pusi Alangli Ningje Alangli Ningje Thulo Thengpi Dolong Pen RCC Dolong Kaselam Japan Sarkar Pen Saimu Dengpon Bomlo 70% সাবসিডি দিছো 70% সাবসিডি দিয়া হৈছে যাতে কৃষক ৰাইজে হে ট্ৰেক্টৰৰ জৰিয়তে কম পইচাত যাতে খেতি কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পাব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত ইতিমধ্যে 10000 ট্ৰেক্টৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে কাৰণ যিবিলাক ৰেভিনিউ ভিলেজত এখনকৈ আমি আবেদন পাইছিলোঁ এখনকৈ আবেদন পোৱা সেই সমষ্টিবিলাকৰ সেই ৰেভিনিউ ভিলেজবিলাকক ইতিমধ্যে ট্ৰেক্টৰ বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু বাকী সকলোকে আমি ট্ৰেক্টৰ বিতৰণ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে অসমৰ কৃষক ৰাইজ যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে অসমৰ কৃষকৰ যাতে আয় দুগুণ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে যি সপোন দেখিছে এই সপোনক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰতিগৰাকী কৃষকে আমি অসমখন আগুৱাই নিবৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা নিশ্চয় আমি কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ৰাজ্যৰ লগত সমানে ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যিটো নেকি প্ৰত্যেক কৃষক পৰিয়ালবিলাকক প্ৰত্যেক বছৰ 6000 কৰি বিনামূলীয়া আপোনালোকৰ একাউণ্টলৈকে সেইটো ঘূৰাই দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব Karbi Anglong Atok Anu Along Kido Araraphan Ring Ame Kipi Pachetang Edji Puta Minister Gokoi Ningje Tekang Mailong CM Pen Chenglong Pen At EM MAC MLA Lapen Sai Kam Sai Puatum Chetong Dun যিটো 9 মেগাৱাটৰ প্ৰজেক্ট আমাৰ সেইটো আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব আৰু সেইটো ৰাজ্যৰ সেৱা কৰিব লাট যিটো এটা প্ৰগ্ৰেমৰ কথা কৈ আছে তাত বসবাস কৰা যিখিনি লোক আছিল আমি আগতে তেওঁলোকক এটা ক্ষতিপূৰণ দিছোঁ কৈছে আৰু তেওঁলোকৰ আৰু কিবা এটা অজুহাত আছিল তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ অলপ বেছিকৈ পাব লাগিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা চলি আছিলে আৰু সেইখিনি কথা আলোচনা হৈ আছে সেইটো আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে কৰিব পাৰিম আৰু মই আজি CM ডাঙৰীয়াকো কৈছোঁ সেইটো যাতে সেইখিনি সোনকালে চেটল কৰি দিয়ে আৰু 24 তাৰিখটো সেইটো আমি আলোচনাভাৱে উদ্বোধন কৰিম আৰু বাকী ইয়াত কেইবা ঠাইতো আজি যে আগতে আছিলে গঠনৰ প্ৰজেক্ট আছে আৰু সেই প্ৰজেক্টকেইটা বন্ধ হৈ আছে বা সেই প্ৰজেক্টখিনি কৰিব পৰা কিবা ব্যৱস্থা কৰিব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা চলি আছে আমি আজি মই লিখি দিবলৈ কৈছোঁ তেওঁলোকক কি প্ৰজেক্ট আছিলে আৰু এইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি ছাৰ্ভে কৰি সৰকাৰী বিভাগত আমি সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ সোনকালে গম পাব আমি জনাম আপোনালোকক কাৰণ আমি
কথা চলি আছে আমাৰ কৰি আছোঁ অসমৰ ৰাস্তা পদূলি এতিয়া ভাল কৰিবৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু কাম চলি আছে এইটো আগতে এবাৰ টেণ্ডাৰ হৈছিল সেই টেণ্ডাৰ এবাৰ কিবা কাৰণত নকৰিলে নকৰাৰ কাৰণে এক্সপাৰ্ট টেণ্ডাৰ হ'ল এতিয়া কাম চলি আছে খুব সোনকালে ৰাস্তাটো ভাল হ'ব কেব যিহেতু গৃহীত নহ'ল এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ পৰা কি মন্তব্য হয় যোৱাকালিতো আমাৰ ৰাজ্যসভাত আমাৰ শিক্ষাগ্ৰস্ত আছিল গৃহীত নহ'ল Flikebra po ang deng Karbi risinim so aronga Japan. Kacisi kacindang amo pajutsi. KCS baithalang so aterang athare semiatum. Dipu taralang so alang. Kengkam nang cinjol bom lo pusi baithalang so penilitu maperang ke kat news alang berta nang bale. West Karbi anglong cases baithalang so aterang athari asamiatum Flikebra po ang deng Karbi risunim so ronga mate Karbi Youth Festival apan kacisi kacindang pajutsi thangthang kriplia ni baithalang so pen taralang so anwang bom lo pusi terang asongja atum nelitum baithalang so pherang ke aphan than pachini cases baithalang so terang pen thangthang kriplia ni pen thangthang kresir kep ani an ke doji Karbi risunim so ronga along hambi ki pathu nimso kirung ritnong chingdi hai hoi chepati dunji puta pachini thu আমি 45তম কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ কাৰণে আমি অন্তিম অখৰা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু এই অন্তিম অখৰাটো আমি প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত আমি আজি ডিপুলৈ ৰাওনা হ'ম আৰু আমি এই যুৱ মহোৎসৱ প্ৰতি বছৰে পালন কৰোঁ আৰু এই প্ৰতি বছৰে পালন কৰাৰ কাৰণে আমি ধৰক আমাৰ বৈঠালাংচু যুৱ মহোৎসৱৰ কাৰণে আমি 40জন 50জন যুৱক যুৱতীয়ে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু আমাৰ এই যুৱ মহোৎসৱত আমি ভালকৈ পালন কৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ Karbi ke angbong aron barim mate Karbi anim aron ke kroatum along ke thenai arnam kardom kardi ke sining richo aphan kardom kardi henlo sining richo aphan che thok chijira sai ke jung hin pensi ke claim ke ong Karbi a oga vi pen nage plangbek atum angbong anta pirthat karklipu ing arpik tanglo lapuzona por hursi inoda bangpu non hersi Karbi akur ajong nage che thabdun pen sining richo arnam aphan che thok chijir mate kardom kardi ponke churu nangji Kalang labang susi kerkli laki dongkam mukam ing tia rong along. Tinsukia sor bolaram das pu inut abang pu. Wureng nang choklem pen Karbi anglong nang dolo. Lapen Karbi pimen si boche rablo. Api alang li ing tia kurjong si chethablo. Lapen Karbi anim arona teng pensi. Hemangta redengta rimlo. Bangso teng pen sining richo mate. Pirthat arklisi jujunamai padolo. Bangso along umaha longri habe. Bang throk lake. Habe kethe imbe. Rapati habe borsing ti. Umaha habe riso chandratimu. Rapati habe Riso, Jogendra England, Deng habe Himari Pura, Sorgari habe Lapen Kangbura be atum chetongdun. Card News Channel aperang ke berani hi keroni pen nang kilo abirta. Nan malam sobor berta muk tan ponik sina. Uff, ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nangina chusir ham tamle inisu. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan lo mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Madhari. Non alok tar beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma konat lo lake. Di foi ATR lo Iron Bridge adung. Rong supia long ke cengsi sopin so la pesor lo tu kapamada dim lo. Kalang ma. Kalang lo, kecengsi sopin so lapen soar lo phat kapamada dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off. Hey hui long ponikti. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong kapadar ipin pinahumrig mo. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure.
The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward Number 4, Depot, Karbi Anglong. Please step in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here, such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 6001-863-460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. Aturkimi Academy, Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy, Diffu, Rukasan, Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang Tharwe alang Theso alang kecu ajam tu Tharmit aduk Thelua Kreng Chitronola Ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo piputat bertalong wang thelo. HHLC asar lang ketok kecheng arni mate thang ni phai kripli arni domoka examination center along usuka songa tumpen sar lang ketok dun ari soi janga to phan hirjumi ki pidun lapen anutin afanta pen ke ron dona berta pherang ke rustom tok bipen berta nang pale usuka central committee amai pu bibison teron pen patepi ponsi domoka exhibition center along ada por final cap pen sar lang ketok dun ari soi janga to ma phan sar lang ki un edg mate mesen ang deng pen Kacipa un edg upon United Student Union of Karbi Anglong amai pu bibison teron pen hirjume pidunsi sarlang ketok dun ji upon pen rondun lapen domoka thonobe college a principal akimi nurmol chandra khaklari upon takaria poho pen arjuda Amri High School along thang ne phai kripli arni ada por phai nar kebra chiti ma por pen chinthau amri Karbi lo chalia so tum pen HSLC asalang ke tong dun ari soi jang to phan sarlang ke tong dun pamit thek je phan arnam hirjume ke hang piduna birta pherang ke pen kartu se sai malong birta nang pale Chinthong amri Karbi lo chalia songa tumpen HSLC asalang ke tong dun ari soi jang atuma phan anama hirjume ke hang pidun hirjume ki pidun along aluhiaman pen ulukunji RDRB manager Dhuniram Teron
Ulukonji Police Outpost in Charge Chinthong Youth Development Committee amai phu kamsing rongphar lapen Chinthong ngamri Karbi Lo Charlie asong along claim bang phu bang phiatum chetong dut Karbi Prime Time la posikan ton ponik lo dume thakbe kurwang thu